Ovoga puta otkriću vam moju metodu za namještanje želuca. Desilo se 3 puta da mi se želudac pomerio, pritisnuo mi dijafragmu i osjećao sam žiganje u srce. I svaki put sam sebi namjestio želudac ovom metodom. Evo, za ovu metodu koristim jednu vrstu masaže i jednu vežbu. Pre toga, test da li je želudac van ležišta, ovako se radi. Treba da vidim, da utvrdim da li zaista se pomerio. Legnem na leđa, stavim noge u kolenima i pritisnem pupak. Ako najjače pulsira na pupku ili malo iznad ovdje pupka levo, to znači da je želudac na mjestu. Ali ako najjače pulsira gore, visoko pod dijafragmom i uz to jako žiga, to znači da se pomerio. Evo kako radim ovu masažu. Masaža se radi preko majice, zato što je tako manje trenje. I, spojim palčeve i vrhovima prstiju masiram na dole. Masiram, spustam, vraćam želudac odozgo, dole, nekoliko puta. Pa onda od dna stomaka na gore i ovako malo u stranu, nekoliko puta. Pa onda sa strane ka pupku, nekoliko puta. I tako ovaj krug vršim isto, nekoliko minuta. Cilj je da se želudac koji se pomerio centrira ka pupku. Isto tokom dana sam nekoliko puta radio ovu vežbu. Legnem na stomak i povučem noge. Uhvatim stopala i držim ih ovako 2-3 minuta zategnuto. Ovo na prirodan način vraća želudac, ovom vežbom se vraća. Tako, Međutim, pošto sam imao bolove u početku, prva 3 dana dok sam radio ovu vežbu, nisam odizao noge od podloge, ali kako su bolovi popuštali negdje oko 4. dana, ja sam onda ovako malo zatezao, da držim malo, pa spustim. Pa opet malo zadržim i spustim. Trebalo mi je oko nedelju dana da se potpuno oporavim. To je to.